Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Khaidira Nursa. Bismillahirrahmanirrahim. Soal teh yang gekun sifat nafsiyah. Jawab. Hal yang wajib ba'dat mesifat wujud. Hana karena ngan sapa karena. Sifatnya mawjud ba'dihin. Hana ba'karit. Soal teh yang gekun sifat salbiyah. Jawab. Ibarat ni bak taputan. Barang hana layak bak Allah Ta'ala. Sifatnya hana mawjud bak zihin. Hana bak karit. Soal teh yang gekun sifat ma'ani. Jawab. Nyankeh tiap-tiap sifat yang mawjud yang jideng bak zat yang mawjud jipu wajib leji zat musifat saboh hukumnya sifat ma'nawiyah sifatnya mawjud bak zihin dan bak karit. Soal teh yang gekun sifat ma'nawiyah. Jawab. Hal yang sabit ba'zat musifat ma'nawiyah karena jih musifat ma'ani temajid bandua jih mulazim-lazim sifatnya mawjud ba'zihin tan bak karit. Soal pua makna zihin. Jawab. Nyangge i'tikad bak hati. Soal pua makna karit. Jawab. Menyege buka hijab lemah takalun. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.